салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ. дарси 16 аст аз китоби Истанбул ябанҷылар ичин туркче дерс китабы А1. яъне ранги ҳамун гапое ки мегӯянд дар хонатон ки мегӯянд ман вин вон вум, яъне барои қавудан дар хонаи мо одам ҷо нест мега. ранги ҳаморе ин номи китоб қариб ду ҷумла шида. Истанбул ябанҷылар ичин туркче дерс китабы. номи китоб Истанбул аст. Истанбул А1. агар шумо ин китобро дар плеер маркет ё ин ки дар Google ҷустуҷӯ карданӣ бошен, Истанбул А1 нависен ва баъдаш PDF нависен, дар Google ҳаст. дар плеер маркет рости намедонам то айни замон ҳаст ё нест, аммо дар Google инро пайдо карда метавонед. хоб дарсро гуфтем, дарси чанд, дарси 13 аст, агар хато накарда бошем. хоб меравем ба он ҷое ки мо шумо расида будем дар дарси гузашта. хоб як лаҳза дӯстони гиромӣ. хоб дарси гузашта инҷаро кор карда будем, дар хотир дошта бошед ва аз ин ҷо имрӯз оғоз мекунем. дар ин ҷо мегӯяд нелер орендик. чӣ омӯхтем? инҷа тахминан ҳамун бахши якум тайёр шудестай? ҳозир як лаҳза. бале, юнити 1 тамом шудестай, яъне 2 саҳифаи дига мондааст. аз мо шумо савол кардестай ки нелер орендик, чӣ омӯхтем? не чӣ мешавад, лер чиҳо, яъне шакли ҷамъ аст. чиҳо орен мек омӯхтан мешавад, орендик мо омӯхтем. орендик, орендим ман омӯхтам, орендин ту омӯхтӣ, оренди вай омӯхт, орендик мо омӯхтем, орендилер онҳо омӯхтанд. хуб, ин буд тасрифи феъли орен мек. нелер орендик чӣ омӯхтем? хуб, мебинем ки чӣ омӯхтем. аслан инро бояд вазифаи хонагӣ бидиҳем, яъне то кадом андоза мо шумо чӣ омӯхтем то ҳозир. аммо вазифаи хонагӣ рости ҳеҷ кара наген, ки ба фикрам ки вазифаи хонагӣ на ҳар одам тайёр мекунад. аз 10-15 нафаре ки гоҳо 15 нафар, хуб бисёр вақт 7-8 нафар ё то 10 нафаре ки дар ин дарсҳоро пайгирӣ доранд, шояд ки як 3-4 нафараш тайёр кунанд вазифаи хонагиро. бинобар ин хел мекунем, ҳозир мехонем, кор мекунем. хуб, шумо агар ин видеоро баъдан тамошо карда бошед, дар премера набошед, шумо ин хел кунед. масалан ҳамин китобро фарорен ва ҳамин бигем ки машқҳое ки овардагиан инҳоро мустақилона кор кунед ва баъдан видеоро монено навора гузорен ва бинед ки то кадом андоза ҷавобҳои шумо дуруст ҳастанд. ё агар дар премера бошен, биён ин хел мекунем. шумо аллакай сар кунед ҷавобнависиро, ман баъд аз шумо ҷавобҳоро менависам ва баъдан мебинем ки ҷавобҳо то кадом андоза дуруст ҳастанд. мешавад? яъне аз ҳамин рақами 1 кор кунем. ашадаки ҷумлалари эшлештирелим, яъне ҷумлаҳои зеринро бо ҳам пайваст мекунем, бо ҳам васл мекунем. хуб, шумо ин хел нависед. масалан рақами 1 а, яъне нигоҳ кунед а б ж ч д аст. осон аст, шояд як 3 сония ё 4 сония вақти шуморо мегирад. 1 а, 2 ж, 4 д масалан. хуб, ва боз дар тамрини дигар ки гузаштем, doğru seçeneği işaretleyelim, яъне калимаҳои калима нестанд, хуб баъзе ҷумла ҳастанд, яъне ҷумлаҳои муносиб туғриро чикор мекунем, интихоб мекунем. seçeneği işaretleyelim, яъне он чизе ки мо шумо ихтиёр кардаем, онро як ишорат мегузорем. хуб, аввал инро кор кунем бо ҳама.
Aşağıdaki cümleleri eşleştirelim. Cümleهای زیرین رو با هم وصل میکنیم، پیوست میکنیم. مرحمت شما کل قدم گیریم. من بعد از شما می‌نویسم. خب nasılsın? Nasılsın? Cevabış چی میشود؟ جوابش میشود ایم. خب nerelisin? 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 Yani az kujایی؟ از کجایی؟ خب جوابش میشود انکارالıyım. انکارالıyım. Yani az Ankara هستم. خب görüşürüz. Görüşürüz. خب جوابش چی میشود؟ görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. خب ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Yani چیکار میکنی؟ چیکار میکنی معنای این نیست که یعنی حوزه چیکار کرده هستی، به معنای این است که تو چیکاره هستی، چی وظیفه داری، چی کار میکنی اصلا. خب یعنی مثلا در ترجیه میگم که چیکار میکنی، یعنی میگم معلم کار میکنم، یا مثلا که مهندس کار میکنم، یا انا ترجمان کار میکنم، یا دیگر مثلا. Ne iş yapıyorsun? Ben öğrenciyim. Ben öğrenciyim. Yani ben دانشجویم. خب و مرحبا جوابش مرحبا. خب اکنون تمرین دوم رو کار میکنیم. یعنی اینجا سه واریانت آورده است. واریانت درست رو چون میکنیم انتخاب میکنیم. مثلا شما این خیلی نویسین یک A, B, C کدامش درست باشه. مثلا لاله گفته است که لولا گفته است که مثلا iyiyim teşekkür ederim. همینجا لولا چی شنوید که گفته است که iyiyim teşekkür ederim. چی شنوید؟ یعنی سوال چی است؟ همون سوال رو باید بنویسیم. مثلا من خیلی نویسیم A یک دو A یک A مثلا یک B یک C بمیستیم. خب باقی موندهش هم همین خیلی دو دو به کدامش درست باشه؟ مثلا دو ج اگر درست باشه دو نقطه ج مونه و مثل همین. شما پیش از من کار کنین رفته هم بگیرین. خب اینجا لاله میگه اییم تشکر ederim. پس در اینجا احمد گفته است که nasılsın. احمد گفته است که nasılsın. خب nasılsın, 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 nasılsın. خب nasılsın انتخاب میکنیم در اینجا. nasılsın. خب و هم می نویسیمش. nasılsın. خب میتونیم نومش هم نویسیم. nasılsın lale. Nasılsın Lale? Lola چه حال داری؟ Lola چه حال داری؟ İyiyim, teşekkür ederim. Yani teşekkür, خوب هستم. خب Serken گفته است adınız ne? Fatima چی گفته است؟ یعنی teşekkür ederim گفته است یا benim adım Fatma گفته است یا memnun oldum. بله benim adım Fatma. خب اول بنویسیمش. benim adım Fatma. خب benim adım Fatma که گفت اینجا ب را انتخاب میکنیم. بله adınız ne؟ benim adım Fatma. خب رقم 3 İrem گفته است memnun oldum. Hande چی گفته است؟ ben de memnun oldum. Yani ki iyiyim ya ki Almanyalıyım. بله درست. اینجا گفته است که ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. خب چی yapacağız?
خب بنده ممنون oldum. اکنون این را می نویسیم. خب ایرم گفت که ممنون oldum. در جواب هنده نیز گفت که ben de memnun oldum. یعنی خوشحال شدم. هنده نیز گفت که من هم خوشحال شدم. من هم خوشحال شدم. خب رقم 4 Özcan. Özcan میگه که benim adım Özcan. senin adın ne؟ یعنی من Özcan است. نام تو چی است؟ خب در اینجا چند واریانت است. senin adın sene. Görüşürüz. Benim adım Sene. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. Benim adım Sene. خب در اینجا benim adım Özcan. Senin adın ne؟ Cevap این است. رقمی حرف B است نه؟ Benim adım Sene. Benim adım Sene. خب benim adım Sena. Benim adım Sena. خب Özcan میگه memnun oldum و باز نیز سنا میگه که بنده ممنون oldum. بنده ممنون oldum. خب اینجا می نویسیم که بنده memnun oldum. Bende memnun oldum ha. خب bende memnun oldum. یک علامت تگ میگذاریمش. خب این رو نیز پر کردیم. رقم 5 İlker میگه nasılsın؟ خب در جواب سلما چی گفته است؟ سلما در جواب چی میگه؟ خب iyiyim sen. خب iyiyim میگه بعدا میگه sen. یعنی sen یعنی تو چی؟ خب iyiyim sen yani iyiyim. Sen nasılsın? خب sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. خب اینجا تمرین این پرا تمام شد. خب من فکر میکنم ویدیو کمتر دراز میشود. در همینجا درس امروز را خاتمه بخشیم و باز از درس آینده این رو دوام میتیم پر میکنیم اینجا را. خب میشود. خب درس امروزه در همینجا به پایان میرسد. یگان سوال پیشنهاد گفتنی داشته باشین و لطفا در زیر نویسین و دوستانی که خب یک چند نفر مهمانی نو شده‌اند در صفحه ما در کانال ما از ایشان تشکر میکنیم. تشکر برای دستگیریاتون، ابونه شدنتان و تا درس‌های navbati چی گفتنی هستیم. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. خدا نگهدار. ای مردم بیدار پناهتان به خدا. تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. سلامت سربلند باشید.